Heo tātou tālo. Ia maalie upolo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto I lau whawhonga lo mātou atua o lo mātou papa malena te tongi ola ina I mātou. Ameni. Hia whaunga ina le whai upo e tolus fulma le valu o le tusi o Luka I lo mtau mua mua a le whai upo e tolus fulma le valu. Ua whai atu Maria Faauta o au nei o le auauna le Alii. Ia faia ia te au e tusa ma lau fetalaiga. Whai atu Maria Faauta o au nei o le auauna le Alii. Ia faia ia te au e tusa ma lau fetalaiga. Manatu Autu o le vaiaso nei ma le vaiaso lumanai e whapea Kerisimasi faatasi ma Luka. Kerisimasi faatasi ma Luka. O le uinga o le Manatu Autu ina ia tātou vaai I le moli maua le apostolo Luka. E tusa malana tala o lo whamatala ai le whanau mai o Iesu mataulia e. Toa whale au tustala le tau o le apostolo. Ma taio, ma Mareko, ma Luka, ma Ioane, ma e tofu lātou. Ma lātou tala o lo whamatala ai le whanau mai o Iesu. Lea lae Manatu tus whaitau aso. E tātou te vava ai I a Luka. Tātia ia ma taio, Mareko, ma Ioane ai a ngai le tātou wa ai pewhai mai e a Luka. Le a le tala a Luka e winga I le whanau mai o Iesu. O whai upu ian tātou whaitawina mai le whai upu e luasu ma le ono e o I le whai upu e limas fu ma le ono o whai taunga ia o le aso asa ma le aso lua. A le aso ngafua, ma le aso lu. Tolu latus whaitau ia ua tātou whaitau ina nei le tae au nei. O lo a fia ai tus whaitau o le aso ngafua ma le aso lua. Nea lau a au mai whaatasi. Au tus whaitau ma nei o tus whaitau mai le tusi a Luka. Mai le mata upu mua fo. Mai whai upu ia mai le whai upu e luas fu ma le ono. O atu whai upu e limas fu ma le ono. Whai upu mai a leo tātou whaitawina I le tae au nei. Ma wau filfilia whai upu uma nei, ia tus whaitau uma nei e tolu o le sāsa ngafua ma le asolua. E au mai ai se mawhau whaunga wha Luka. Wha matala mai ai a tātou, pe whai mai e a Luka, e winga I le whanau mai o Iesu. Lua ni tala I longa o lo I tonu o tusi nei ma whai upu ia sa tātou whaitawina. O le tala moamo, o le tala I le whaalinga le agelu o kapilielu I a Maria le tamai tai tau pou o lea na whaailoa I o le Nasareta o le tamai tai Nasareta. Lea o lo whamatala I Luka. Mai o lea na whaali ai ia le agelu o kapilielu. O le agelu foi leo kapilielu o lo tā ua I le tala mua. Lea na whaailoa I a sakalia. Lea na whaali I a sakalia ma whai I a sakalia o le ato I a loto lua o Elisabeta. Ia au Elisabeta o Matua. Elisabeta foi ele I eisa te whanau le whaupu ina e Luka whai mai o le tina ua pā. Ua pāsi lona taimi e te tau o na whanau ai ma maua I a sanatama. A lea lau ua whaai loa e kapilielu I a sakalia o leo stauranga. O le a whanau mai I a le a tōlon tōlua o Elisabeta ma whanau mai a stamtane. Ai le te tonu ai a sakalia. Lea la na alu e sei sakalia mai le falisa, mai le malu o ngungu. O le
le vaenga la leo le tala o lo ta ua i kapilia lua. Leo foi lau toe ta ua i le tala le sa tatou faitauna. Ia kapilia o le agelu lea o leo ua faali ia malia le taupou Nasareta o le ato oe ma e whanauina se tamatane te whaingoa ia te ia o Iesu. O le folanga lea lea ua au mai le atua i le tamaitai talavou lea Nasareta. A si sila la i le tala o lota o mawhai Luka e wha matala o le tala mua o le whawhine pā. Wa le toe o i sona tūranga e tau ona whanau ai, Matua ai na te whanau ina ia se tamatane. A leua whailoa e kapilielu i asakalia o le ato louto lua ma whanau mai se tamatane. A lea fwau ato e wha matala i le tamaitai talavou Nasareta leo Malia o lo ta ua o le tamaitai talavou. Nono winga le faia son to lua. A leua mo moli ai a le Faauta lea o le atoe. Ma e whana wina se tamatane e te whaingoa ia te ia o Iesu. O le whaalinga lea ua mo moli mai. Lua me tā ua o lo tau mo whai Luka e wha matala i le tala lea i le wheilo i ngā kapilielu ma Maria, mua. O le ala wala ngā solonga o mea o le natura o mea. E sui lava e le atua le ngā solonga o mea e tusa malona fina ngalo. Ngā solonga o mea e i lava le taimi e te tau o na whanau ai le tina. E le whanau whasolo atoa. Le lau a whailoa i a sakalia. E le ai e ma whaifoi o na whanau. Louto rua Elisabeta. Tusa lava pe pā. Tusa lava po ua pāsilo na taimi e te tau o na whanau ai. E tusa ai ma le finangalo le atua. A whai e sui e le atua le natura o mea. E sui lava e le atua i lona taimi. A le fo lau to e whailoa i le tamaitai talavou lea Nasareta o Maria. Tusa lava pele ai sou tolua. Ai o le a whanau mai. O le a e tō ma whanau mai te tamatane ia te oe. E te whaingoa ia te ia o Iesu. E le masani ai le natura o mea. Ia lea i tu ai ngā wheau e au mai. E le talia ngō fia foi le mawhauwhau o se teine talavou. E le i whaia son tō rua. Le i tu ai ngā wheau le leu au mai. E le angelu i a te ia. E lana tu whesili ai a Maria. A whape whea le mea nei. Wau te le i loa se tane. O le whaupunga leo lo whamatala e le i whaia sona inga. Ma i le tatau ona tō ma whanau mai a te ia se tamatane. A le wheau leo au mai. O le wheau i le vāo lo e natura o mea. Hei ona masani ai mea. Ma le pule au awa le atua o ia e ona le natura o mea. O ia o le fō o mea, mai pule le atua i lona taimi, ma lana awala, e mo moli mai ai lona finangalo i le lolang. Le alaua, whamatala e Luka, le tala lea, i le wheiloa inga a le agelu, kapilielu, ma le tamaitai talavou lea o Maria. Ma au mai ai la le wheau lea o le a tō oe. Whanau mai tamatane te whaingoa a te ia o Iesu. Tau ana popole.
tau ona le mautonu, tau ona tu fisili le mafaufau, pesao ele mea ua au mai. Le lai ona fai le whaamatalanga lea Maria a whapewhea le menei. Wā te le I loa si tāne. E ona tali leo o le angelu I le whainga whale atua. I le whainga whale atua e sui ai le natura o mea. Mai le angelu ia Maria e fio ifo le nganga pa ia I lunga ia te oi. A malu ifo fo ia te oi le mana o le silisili ese. O le mele ta ua ai le tamapa ia e whanau mai o le alo le tua. Whiloa inga lava lea e tasi vao kapiri elu ma Maria lea ua moli ai le whiau ato lea. Whiau o le swinga o le natura o mea. Ma le whiau o le fina ngalo le atua wa au mai I le lolangi. E fio ifo le nganga pa ia I lunga ia te oe. Wha malu ifo fo ia te oe le mana o le silsili ese o le mea le ta ua ai le tama pa ia e whanau mai o le alo o le atua. O le awala file mu ua momoli ai e le atua le whiau e le whaingo fia o na whaofi I mawhauwhaunga o tangata I le natura o mea. E na ia talia ngō fie e le loto ma le nganga o le tangata. Ia, ai au la fo I e popole pea le mawhauwhau. Maria pe moi e le mea ua whaali mai pele ai. Ai toi whau popo mai ai ma le tala le angelu. Faauta foi o loa inga o Elisabeta ua tō o ia ina ua lo Matua. O le tamatane foi lana tama o le ongo ngā māsina le nei. Le na ta ua e pā. O wae le ai lava se mea e tasi e le mawhaia e le atua. E hoi laua. Umono whamatala e le angelu ia Maria. Le isi mea fofongia e le masani ai le natura o mea. O lona toe au noa masitane a leo whamatala o le nganga pa ia e fio ifo. I ma whamalu lunga ia te oi. A leo foi lawa toe whamatala atu e le angelu ia Maria. O le whawhine o lo a inga e ngoi a Elisabeta. O lena ta ua e pā, ua tō o ia mai whanau mai fo ia te ia le tamatane, o le ono le nei ona masina. A whai e te le tari tonu ai. Whai loa atu ia te oe ono o le atua na te whaia mea umalama, mai ma whai e le atua o na whai mea. O le whitena inga I le vāo le natura o mea. Ma le natura o le atua. Tēnā inga I le vāo le natura o mea lea ua whaali mai e Luka ia le talanoanga lea o lo tumu I le tēnā inga lea. Mea tau natura o mea ma mea tau le atua. E laua whaofi le mu atu e le angelu ia le tala lea ia Maria whamatala lana tō I le nganga pa ia. Le fōa whai loe le angelu ia Maria e sile o ia e ta ua fōi o le alo o le sisiri ese. Fōa ia to le li le tua ia te ia le nofo a inga ta vitalon tama. E whai o ia matupu I le a inga o Iakopo e whavavau o lona mālo fōi. E le ai sona ngata anga. Folfolanga le atua I ala I perfeta o le whenga inga tuai. Le fo ua whaali ele a ngelu ia Maria.
o lau tō le a e tō ai mawhanau mai a te oe le tamatane o le whaatau no ina lea o le finangalo le atua e pei o na valo ia e perfeta. Ia o na tali leo Maria Faauta. Au nei o le auauna le Alii ia faia ia tau e tusa malau fetalaiga. O le sota inga i le vao le atua na te Vailaau mai. Ma le tangata ua sauni e na te talia le Vailaau le atua mo ia. Te lei o le whaamamalu a le ekalesia katoliko o le tūlanga o Maria pe ona o tau silafia le whaamati e tie ina e le ekalesia katoliko o le tūlanga o Maria. Mai o lola vea Maria i tangata e tatalo iai a tangata o le ekalesia katoliko. Ai mafua mai, ona o le moli maulea. Ona o le moli maulea. O lola vea i le tusia Luka. O lo afi to tono o le moli maulea le apostolo o Luka. Mea ia o lo fausia ai le talitonunga wha katoliko i le tūlanga mau lunga ma tūlanga wha mau pue o Maria e peo na moni mau ai Luka. Tala na lua o lo ta ua i o le tala i le whailoa inga Maria ma Elisabeta o mono ta ua Elisabeta le tō lua sakalia ma o lea ua whailoa e le agelu ia Maria o Elisabeta o le tangata o lo na inga ua tō o le tangata sa whaapea e leto e mawhai on to e whanau a lea ua ono masina lana tō. Lea laolo ta ua e Luka whai mai ua whaatele a nei a le alu a Maria e fia oi ia Elisabeta. E leo ta ua e Luka pe ai se awa lai o na whaatele ai le alu a Maria se i whailo ai ma Elisabeta. A whapera whamtalanga o le vao Nasareta i le mea o lo nofo ai a Maria. Ma le nofoanga o lo nofo ai Sakaria ma Elisabeta e tusa ma le tolu i le wha aso pe a e savali. Failasi ma mao le nofoanga lea e alu iai a Maria e fia whailoa iai a Elisabeta. E fōlinga mai, wala o na mafua o na alu Maria e fia whailoa i a Elisabeta. Ono le moli maulea le agelu a whai i a Maria, Faauta foi. O lo a inga o Elisabeta ua tō o ia ina ua lo Matua. O le tamatane foi lana tama, o le ono ngā masina le nei i lena ta ua e pā. Faauta. Tonu o le moli maulea le angelu ia Maria leua Manatu ai Maria. Sina walu i o sei maua pe moi le tala lea wau mai. Tala lona lua la leo le whailoa inga lea. Mai maalie le moli maua Luka e winga i le whailoa inga lea a tinai e tō lua. Me momo, o lo a ngai wha mawha Luka i tina e leo a ngai i tamā, lau tātia i o sefa ia, tātia foi sakalia ia, au a ngai wha mawha a Luka i tina ia e tō lua. O le tina ua leva, ma ua matua, ma ua leto e ta tau o na whanau a lea ua whao iai e le tua la na folanga e whanau mai a te oe le tamatane. Ma le tamai tai Nasareta e le aison tōrua, a le fōua mo mori ai e le tua le whiau e tō oe ma whanau mai o le tamatane e te whai ngoi a te ia o Iesu.
Tamai tai e tō rua leo lo te umwhai Luka e whamatala mai la whilo inga. Ma lia la le whainga o le whilo inga lea. A wawa sui atoa ai o lata le tonunga whatamai tai. I o latu langa whatamai tai. Ma o la Vailaau ina whatamai tai. Ma walu atu nei a Maria. Ona whaalongo mai leo Elisabeta I lea lofa o Maria. Ona oso ai lea o le tama I lona manawa. E loi a Luka pe I sea wana whamatala I nai lea mea. Ai fōlinga mai o le whailoa inga tina e tō lua. O le whailoa inga foi lea a pepe ia o foi mai e lea tua mola oa. Lea e whaalua on whamatala e Luka ia mea lea o le oso ai lea o le tama I lona manama. Lea foi ona whai e Elisabeta lana tala lava lea ia Maria Faauta foi. O mai le leo lo alofa I o talinga ona oso ai leo le tama I lo manawa ma le oli. Fo linga mai o leo wha matala I Luka. A o le whanana mai pepe ia e tō lua. O le pepe a Elisabeta ma le pepe a Maria. O lea wa whailoa I le whailoa inga lea. E o whailoa I le whailoa inga lea. Matau lea o pepe I e tō lua. O lo wha matala I e Luka. Le ngā ruenga a Ioane le baptiso. Ma le ngā ruenga a Iesu. Ma le baptiso ina e Ioane le baptiso Iesu. A olo a mata mai le whailoa inga a tama ia. Ma pepe ia e tō lua o lea na momoli mai e lea tua I lona finangalo lo la whananau mai. I le tala lea Luka I le whailoa inga tina ia e tō lua. Whe au lea Luka o lo tau mawhai au mai. E le na se tala o le whanau mai o Iesu. A o lo wha matala ai le finangalo le atua I le momoli na mai o le whao le tanga I le lorolangi. E au fia ai ma le tala o Ioane le baptiso. Ma le mole maua. Elisabeta ia Maria Faauta foi. O mai le leo. O loa lofa I o talinga. O na oso ai leo le tama. I lo manawa ma le oli. Te au lea Luka. O lo moli mai I lana tala wha Kerisimasi. E ne nā se tala o le whanau mai o Iesu. A le tala o le whao le tanga sa perofeta iai perofeta o le whenga intuai. A wā ngā ruenga teu wala. Ioane le baptiso o le ngā ruenga o lo wha matala e perofeta. O lo ta ua e Luka I le whai upo e whāsu ma le ono o atu le 5 se pese mātango fie na mafua mai. Ono le whailo inga lea. Tau o le pese o le vi inga. O le ngana wha. Peritania o le pese lea tau o magnificent. O le vi inga I le tua. Mai tolu vaenga o le pese lea o lo au mai e Luka. Ina ua whalongo ia Maria I le tala Elisabeta. Ona pese ai lea. Ua vivi atu lo loto I le Alii. O oli foi lo nganga I le tua
lou faola. A wau a sila mai o ia I lana auauna fafine o famau la loina. Wai a mata mai nei o na whamanuia mai I a tea o tūpulanga umalawa. Maenga tā ua mua pesele. O le vi inga a Maria I le atua. Ua vi atu lo loto I le lii. Oli foi lo nganga I le atua lo faola. Te le mauti noa ma le tu fesili o le mafaufau po le ale winga o le neife au a momoli mai a le angelu a le wai wane wa fai le pese a Maria I le atua. Ua vi atu lo loto I le lii. Ua oli foi lo nganga I le atua lo faola. Ainga lona rua o le pese. O le faia ea a le atua I le tangata ua wha maula loina. Ua sila mai o ia I lana auauna whawhine ua wha maula loina a wai a mata mai nei o na whamnuia mai I a tau o tūpulanga umalawa. Ua le ona le mana ua whaia ia me sili mo au. E pa ia foi lona swafa. O langona whanenee ma le langona vivi o le tangata I le atua o na wana mauti noa le winga o lona Vailaau wina mai le atua. O le tō stamaitai ai le faia sona tō lua le ia se senga o le anganu fa iutaia ma anganu fa tato e pe fai e tala tangata e pe ie ina e tangata ma le sio manga o tangata o winga tonu leo lo tau mo fai Maria mo moli mai. O le ala fale atua ua filifilia ai o ia ina ia toi la nganga pa ia mawhana o mai ia te ia se tamatane o le fina ngalo a lofa lea o le atua mo le lololangi. A wawa sila mai o ia I lana au na whawhine o wha maula loina. A waia mata mai nei o na whamanuia mai a te o tūpulanga umalawa. Aenga lon tolu o le pese leo lo whamatala ai le whatau nuu ina I le atua o ana folfolanga mo Israelu. Sosoni mai o ia I lana auauna o Israelu ina ua mana tualo na alofa ia Abrahamo maana whanau e whavavau pe o na fetalai mai o ia I o tātou tamā. O le Faauta mo moli e le atua ia Abrahamo e fai oe ma ta maole au whatuatua te tupu mai foi a te oe nu teli lau whanau e pei one o le sami e pei foi o fitu o le langi nea laua whamatala I le pese lea Malia e pei ona tau mawhai Luka e au mai ia le whamoe lea a moe lea o le atua mo Israelu ma le lalolangi atoa. Awa ngai atu le tātou savalinga I nei vai aso o le Kerisimasi. Nea foi ua mo moli mai e ala I le moli maua Luka ia tala nei e lua o le whailoa inga a le agelu o kapilielu ma Maria ma le wheau mo moli mai le whanau mai o Iesu. Ma le whailo I ngā tina nei e toa lua ua suia e le atua le nātura o mea o la o langa. E na ia whaatino ai le whina ngalo o le atua mō le lalolangi atoa. Ma ua au mai ai ai tātou e le whiaua Luka le whina ngalo o le atua mō tātou ma le lalolangi atoa. O I tātou o tangata ua alofa ina. Pei lava o nā alofa ina e le atua Maria.
Pei foi ona alofaina e le atua i le sapeta. Apena foi le alofaina o i tātou e le atua. Sui e le atua mea o le natura o mea. Na te au mai ai tātou i lona lava taimi. Ma lona lava alofa tūnoa. Mea tatau mo i tātou. Tātou te tali atuai i le atua. Faauta. Wau nei o le auauna le li. Ia faia ia tau e tusa. Ma lau fetalaiga. Te o tātou tālo. Mātou whalongolongo i lo fetalai mai moi mātou e ala iau fionga. Ma ue whai loa mai fo i ai mātou e pule au lava o elo mātou atua. O mea o le nātura o mea na e whaia. Ma o lo ma whai fo i ona e suia le ngā solonga o mea tusa ma lo lava whinangalo. Mātou tālo. Whamanuia la mātou whalongolongo. Whaloto te tele i mātou te mautino ai o oe lava o le atua e ona mea oma. Ao sauni mātou mo le vai aso lo mātou sami ina o le fio mai o le pepe o le Kerisimasi. Sauni o mātou loto ma o mātou nganga. O au mātou talo e ala ia Jesu Keriso le li ma le whaola. Amen.